Reka tugusuhuze twifuriza ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu rwa Burundi yacu updates n'amakuru agezweho muri kino gitondo turi tariki 31 z'ukwezi kwa karindwi 2025, aho rero tugiye kwibanda ku makuru y'ingenzi agiye atandukanye, aho rero abarundi mu gihugu cy'u Burundi abagore babiri bamaze gupfa bahunga imbonerakure. Ese imbonerakure kubera iki zirimo kwica abantu byagenze gute mu Burundi? Turaje tubigarukeho gatanu kuri gatanu. Siyo nkuru gusa turi bugarukeho, turavuga ko AFC M23 biciye mu muvugizi wayo Lawrence Kanyuka mu bya politiki yagaragaje uburyo leta ya RDC ikomeje kurenga ku gahenge bahanye. Turaje nabyo tubigarukeho gatanu kuri gatanu. Reka tunababwire ko kuri ubu ngubu FRDC yamaze gutanga itangazo ryihutirwa rivuga ko bagomba guhagarika imirwano. No kuvuga ngo biravugwa ko iki gihugu cyamaze gutsindwa, ubwo cyabaga kiti nta muntu w'umusirikare wa RDC wa FRDC wemerewe kongera gutera ibindiro bya M23 uko byagenda kose. Turifuza rero kubigarukaho gatanu kuri gatanu, ntujye kure kugira ngo usobanukirwe byinshi no kugenda bitangazwa. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru yo mu Burundi, reka tuvuge ko ihuriro rya FC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryagaragaje ko bukomeje kurenga ku gahenge ka burundu impande zombi zemeranyijweho tariki 19 Nyakanga 2025. AFC M23 na leta ya RDC byashyize umukono ku nyandiko y'amahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro bifashijwemo na leta ya Qatar. Impande zombi zemeranije ko zigomba kuguma mu bice zigenzura, ntizigerageze gufata ibindi ahandi cyangwa se ibindi bice, rero zigahagarika imirwano burundu kugira ngo ibiganiro bigana ku mahoro arambye bizabe mu mwuka mwiza. Umuvugizi wa FC M23 Lawrence Kanyuka tariki 9 Nyakanga yatangaje ko mbere yuko aya mahame ashyirwaho umukono, ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ryohereje abasirikare benshi mu Burundi muri Ruvunji, Rukarika, Masango ndetse na Kihumba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kanyuka yasobanuye ko tariki 18 Nyakanga 2025 iri huriro ry'ingabo za leta ya RDC ryasenye inzu z'abaturage, risahura amatungo arenga 150 mu gace ka Kawera. Hoherezwa abasirikare benshi mu duce turimo Boko, Kabumbe ndetse na Mukwezi hagamijwe kugota Bijombo n'indi midugudu y'abanyamurenge. Tariki ya 21 Nyakanga 2025 rero hagabwe ibitero byinshi muri Kabohoro, Dengu ndetse na Buzeke muri Minembwe. Tariki 22 Nyakanga hagabwe ibitero byinshi muri Ruke no mu bice bihana imbibi muri teritwari ya Masisi. Tariki 23 Nyakanga hagabwe ibitero mu gace gatuwe cyane ka Bukununu muri Rubero. Umuvugizi wa M23 yasobanuye ko tariki ya 25 Nyakanga ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ryagabye ibitero mu gace ka Ruke rero gaherereye muri groupement ya Nyamaboko ya mbere. Ku munsi wakurikiyeho ritera muri Bitonge. Yagize ati tariki 29 Nyakanga hagabwe ibitero ku basivile muri Minyanja no mu bice bihana imbibi. Harashwe ibisasu kwikamyo ya Fuso muri Giseguro mu birometero 17 uvuye muri Kiwanja, bitera impfu z'abaturage benshi. Kanyuka yatangaje ko mu gitondo cyo ku itariki 19 Nyakanga 2025 ihuriro ry'ingabo za leta ryagabye ibitero mu gace gatuwe cyane ka Muheto muri Masisi, kandi ko ibitero byose bikomeje gutwara ubuzima bw'abantu. Yasobanuye ko AFC M23 ishaka gukemura ibibazo ifitanye na leta ya RDC binyuze mu biganiro bya politiki, ariko ko inafite inshingano yo kurinda abaturage ibitero bihungabanya umutekano wabo, igasenyera ikibi aho gituruka. Tugarutse ku makuru yo mu Burundi, abagore babiri bo muri komini ya Nyanza mu gihugu cy'u Burundi basanzwe bapfuye nyuma yo kwirukankanwa nk'uko abatangabuhamya babitangaza n'imbonerakure eshatu zishinzwe gucunga
ishyamba ririnzwe. Biravugwa ko izi mbonerakure zahunze. Ku wa kabiri itariki 29 Nyakanga 2025 nibwo imirambo ya Gorete Nishimwe na Janine Nyabenda yavumbuwe mu kibaya giherereye mu ishyamba karemano rya Rubungu mu mudugudu wa Nyamugari. Imirambo yabo yabonetse muri zone ya Gitega, komini ya Nyanza mu ntara ya Burunga mu majyepfo y'u Burundi, nkuko iyi nkuru dukesha SOS Media Burundi ibivuga. Ubuhamya bwakusanyijwe mu miryango yabo kandi bwemejwe n'umuyobozi w'inzego z'ibanze. Abo bagore bombi bari baragiye ku wa mbere gushaka inkwi muri iryo shyamba. Niho bivugwa ko birukankanwe n'abashinzwe gucunga iryo shyamba. Rero nimbonerakure baza kunyerera bagwa ahantu bapfiriye. Abagore batatu nibo bagize uruhare mu gukurikirana abo bagore, Rike Ndikumana ndetse na Eric Ndayikeza na Jean Claude Hasharizimana. Bose uko ari batatu bamenyekanye nk'imbonerakure ishami ry'urubyiruko rw'ishaka riri ku butegetsi CNDD-FDD, kandi bari mu bashinzwe kurinda amashyamba karemano y'akarere. Murabizi ko mu Burundi bafite ikibazo cyo kubura lisansi ndetse n'amazutu. Rero kuri uyu munsi byafashe indi ntera. Ibiciro by'ingendo byikubye inshuro nka 50 ugendeye ku biciro byari bisanzweho leta yagennye. Rero ibi biraterwa ndetse bikanatuma habaho imyigaragambyo ikomeye cyane. Kuri ubu ngubu rero hamaze gutangwa itangazo ku bashoferi ndetse n'abatwara za moto. Ibyo ngibyo byose turabihuriza hamwe no kuba kuri ubu ngubu bamaze gucururuka, none bemeye gusubira mu kazi, ariko dore ibyo basabye leta ko igomba kwemera. Rero nyuma y'iyo nkuru tubafitiye indi nkuru nanone ivuga ko hari abasirikare benshi bamaze kurekurwa na M23. Si iyo nkuru gusa, tubafitiye indi nkuru ivuga ko FRDC yamaze kubuza abasirikare bayo kongera gutera M23 nk'uko byatangajwe kuri uyu munsi tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi. Duhereye kuri iyi nkuru y'u Burundi, abatwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu Burundi bahagaritse imyigaragambyo yo guhagarika akazi nyuma yaho baganira na Minisiteri ishinzwe ubucuruzi, ubwikorezi, inganda n'ubukerarugendo. Kuva tariki 27 Nyakanga 2025 bari bahagaritse imirimo bitewe n'amande leta yari ikomeje kubaca biturutse ku cyemezo cyafashwe cyo kuzamura ibiciro by'ingendo mu rwego rwo kwirinda kugwa mu bihombo. Abashoferi b'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange basobanuye ko byatangiye leta ibaca amande y'amafaranga y'amarundi 200,000 ikomeza izamura kugeza kuri miliyoni y'amarundi. Uwo munsi hari uwagize ati, muri iki gitondo twashyize abagenzi mu modoka, rero ahakorerwa ubugenzuzi ubuyobozi bwabajije amafaranga bishyuye, bavuga amarundi 10,000 kugera i Bubanza, batitaye kumva impamvu cyangwa se ibisobanuro byacu, baduciye miliyoni 1. Bagaragaje ko impamvu bazamuye ibiciro by'ingendo ari uko leta yananiwe kubashakira lisansi ndetse n'amazutu, bakajya kuyishakira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo na Tanzania, aho ijerekani ya litiro 20 bayishyura amafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 350. Muri iyi minsi abagenzi bifite bafashe icyemezo cyo gutega moto, bemera kwishyura amafaranga menshi kandi bagatwarwa hari batatu kuri moto imwe, byaba ngombwa bakabajyana n'imizigo. Umugenzi ujya Gitega avuye Bujumbura yishyura amarundi arenga 70,000 kuri moto, ujya Bubanza akishyura 20,000, ujya Ngozi akishyura 45, abajya Kirundo na Muyinga bakishyura hagati y'amarundi 100 ndetse n'150. Umuyobozi w'umuryango Pasema uharanira uburenganzira bw'abarundi Faustin Ndikumana yatangaje ko iki kibazo cy'ibura rya lisansi ndetse n'amazutu kuri za sitasiyo
zitandukanye kidashobora kubura ingaruka zihagarika ubuzima bw'abatuye igihugu cy'u Burundi. Yagize ati kumara iminsi 3 cyangwa 7 kuri sitasiyo humye ntibyabura ingaruka. Leta igeze ku 30 by'amafaranga y'u Burundi. Ubu hari abaheze ruguru bataza mu mirimo kubera kubura ubatwara, aho nubonye ukumanukana usanga wishyuye 80 cyangwa 90 by'amarundi. Ndikumana yasabye leta y'u Burundi kutumiza lisansi na mazutu mu mahanga kuko ariyo ntandaro y'izamurwa ry'ibiciro by'urugendo. Ati kubaca amande no kubahana mu gihe peteroli itaraboneka ntacyo bihindura ku myigaragambyo ndetse no ku mafaranga acibwa abagenda cyangwa se abatwarwa. Ku gicamunsi cyo kuri ubu wa 29 Nyakanga, ubuyobozi bw'iyi minisiteri bwahuye n'abatwara abagenzi mu buryo bwa rusange bemeranya ko imirimo ikomeza ariko ibiciro by'ingendo bigakomeza kuba hejuru. Umugenzi uva muri gare ya Bujumbura mu Ngagara ajya muri Gitega yishyura imodoka amarundi 25,000 mu gihe igiciro gisanzwe leta yari yaragennye ari amarundi 9,500 mu gihe ujya Ngozi yishyura 50,000. Ariko bitewe n'abagenzi bari bamaze kuba benshi muri gare ya Bujumbura kuri ubu ngubu tariki 30 Nyakanga biracyagoranye ko imirimo igenda neza, hari abagenzi benshi batarabona uko batwarwa. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC cyabujije abasirikare bacyo kugaba ibitero ku birindiro by'ihuriro AFC 23 rirwanya ubutegetsi bw'iki gihugu. Ubu butumwa bwa Telegram bwanditswe n'umuyobozi wa FARDC bumenyesha abasirikare ba RDC ko bagomba kubahiriza gahunda z'amahoro zikomeje. FARDC yamenyesheje aba basirikare ko umwanzi nabatera bagomba gusubizanya imbaraga nyinshi bagahangana nawe. Tariki 19 Nyakanga 2025 FARDC AFC 23 na leta ya RDC byashyize umukono ku mahame ngenderwaho agana ku masezerano y'amahoro bifashijwemo na leta ya Katari yabihurije mu biganiro. Mu ngingo ziri muri aya mahame harimo ko impande zombi zihagarika imirwano burundu, aho buri ruhande rugomba kuguma ku bice rugenzura ni habemo kugerageza gufata ibindi bice. Icyakoze aya mahame yagiye akomwa mu nkokora n'ibitero by'imitwe ya Wazalendo ishyigikiwe na leta ya RDC ku biniro bya AFC M23 byatumye muri teritwari ya Masisi, Rucuru ndetse na Warikare hubura imirwano. Mu cyumweru gishize AFC M23 yambuye Wazalendo agace ka Murema, grupuma ya Nyamaboko ya mbere muri Masisi, nyuma yaho igabweho ibitero na Wazalendo muri Ruke ndetse na Katobotobo. Amakuru ava muri Kivu y'Amajyaruguru yemeza ko guhera tariki 29 Nyakanga AFC 23 iri kongera abarwanyi mu gace ka Kateku muri grupuma ya Ikobo muri teritwari ya Warikare, mu gihe ishinja ingabo za leta gutegura intambara bundi bushyashya. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo riherutse kurekura abasirikare b'u Burundi ryafashe miri mu bihe bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi batangiye kurwanya AFC M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu Gushyingo 2023 yashinjwe cyangwa se mutobarire hashingiye ku masezerano y'ubufatanye mu bikorwa bya gisirikare mu bice byo muri teritwari ya Masisi birimo Mushaki, Kirorirwe ndetse na Rukara. Hafatiwe abasirikare b'u Burundi barimo Premier Classe Terence Ndikumana, Adjudant Chef Nkurunziza Richard, Ndikumasabo Terence, Adjudant Ndikumana Felix na Nyandwi Christrome. Nyuma y'igihe gikabakaba imyaka 2 abo basirikare bafashwe, amakuru yemeza ko AFC M23 iherutse kurekura abarenga 20. Ubu ngubu bakaba bacumbikiwe mu kigo cya gisirikare cya Muha i Bujumbura mbere yuko basubizwa mu miryango yabo. Nubwo batarataha mu ngo zabo, bamwe muri abo basirikare
basuwe n'imiryango yabo, aho rero bacumbikiwe mu kigo cya gisirikare. Perezida Evariste Ndayishimiye yari yarihakanye abasirikare ubwo baganiraga n'abanyamakuru mu Gushyingo 2023, agaragaza ko AFC M23 yabise abo Burundi ishingiye ku kuba abarundi basa. Yasobanuye ko ahubwo ari abarwanyi b'umutwe wa Red Tabara. Icyo gihe yagize ati, muzi ko tumaze kubona abo muri Red Tabara bari muri M23. Abarundi ntibasa. None se umuntu yambaye impuzankano akavuga ngo nafashe umurundi, wowe uri umurundi, uwo murundi mutava mu ntara imwe wamumenya gute? Iyo ni intambara yo kwica mu mutwe. Ubwo abasirikare bafashwe mpiri barekurwaga, itangazamakuru ibunagana muri Gicurasi 2024 basabye imiryango mpuzamahanga kubafasha gutaha kuko leta y'u Burundi yari yagerageje kubihakana.